Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah gini baraya sekalian dimanapun kalian berada. Tuh barayanya ya tak namanya beres ya nyenrengjang rumah teh gitu pan ieu teh urang teh nyenreng ieu teh jang sasangked kenteng gitu barayanya ku sabab ayeuna teh gitu ke musim halodo gitu ayeuna urang ngaromak imah gitu tah urang neuk-teukan heula awi gitu bari dijieun reng gitu tah. Waduh, ipoh cari akeng. Akeng ya akeng. Gitu baraya tuh nya. Terus saya melihat mah. Akeng hei jangjang. Oke guys, perjuangan membawa rengnya guysnya tuh karena motor dah gitu kusabab can boga mobil atau mobil gitu guysnya tuh di talian kia guys tuh ya guys gilandong tah adek mau 10 siki 20 siki itu guys tuh perjuangan tuh ini mau berangkat membawa reng buat bahan-bahan tukang naca di talian. Oke, herang kidak itu mah. Herang kidak itu mah kidak aduh Pauli. Itu talian itu tanah tah, talian. Guys, kita kena pika dia guys, bukan guys, aduh tuh itu Mang Iyas gitu. Saya kena cangkeng ya das, malitek kena cangkeng. Tuh guys, Iyas ya. Tonton ya. Lanjut belok kanan. Belok kasih kanan. Belok kiri kita angin kanan. Oke guys, gitu pika dia guys, aduh. Tipu guys, karena cangkeng tak kena iya tah aduh pas itu